sedang saka jingya penibor hapren ki leno Hezbollah bat ki shipai kari Syria haka jingelam jungu Golani. Kapertehi barok kawai kala depan saki yaka jing sedang ban penibor daka kenhon leno Hezbollah daka balik ban kruit misail syaki babon ki benda jongkar re Israel haus nem baladep lengbaki kampen trim jongka kum kadak ban krashan lem yaka kenhon leno Hamas kibade kiju ki kenhon sengking atiar balabay tengka dakari Iran. Hakaba nakaliang jo Benjamin Netanyahu badai nong elam jongkari Israel ula penbena sendon panletiar dakat ma syaki benda jongkari Lebanon bala penlong ketem dakatai ka seng leno Hezbollah hakaba daki hajar ngot ki leno Hezbollah kila kolonia haki bor shipai karuri Israel kamtam haki benda jongka Beirut bat ka balawan ra rude baki babon ki paiba kari Lebanon kin shuyap bat ban petwirno na kite ki benda bajurba ki jingele tathado baki leno Hezbollah kinda pendem sendon yalade dakabarai ban sange yasiatno bat ki bor shipai kari Israel ka kenhon leno Hezbollah ka dairu kawai naki kenhon sengking atiar kabajule yaki kam pentrim jongka dakabak kamaispa lengbaki kam bian jongka kum ka jingkai drugs ka jingkai ki martu ki kam pentrim jongka haki babon ki benta bat kaput jongkari Lebanon ban peniare ki snak trekam jongka bat ban he usaipan jongkahi ki benta jongka Al Ghazir hapo kari Lebanon ki badai ki jaka kaput bat kari Syria kalong kawai neki jaka baki leno Hezbollah ki jupunan ka miyaka kum ka jaka ya khayi drugs bakhain ba hakaba punsin ki juleru yaki kam pentrim jongka syaki benta bakaput jongkari Syria dai hadin ka jingsha penkulonno jong Bashar al-Assad kum presiden kari Syria bat balaya lamenta ya kari Syria daka kenhon HTS haka jingelam jong Golani kabaulas dang biang ban wanra ya ka syongsuk syongsan hapo kari Syria bat ban persang ban ratlut yaki kam pentrim baro hapo upod usam kari jung dimensions ngi baki bor shipai kari Syria kilalik ban penpra yaki ktiam jungka kenhon leno Hezbollah haki jaka kaput balawan ra yaka jingyale kabashar kaiba hapren jungki batki kuli balasiat aki shipai kari Syria kila samleng baru de syaki jaka paiba jungkari Lebanon kabalawan ra bakin don ki ketu kani kiriu paiba kari Lebanon bakin yap haka jing samlang ba jung kiti kitang suloi batki kuli jungkari Syria hakaba nakaliang ki bor shipai kari Syria kilakam bakim shimlatmu ban siat syaki jaka paiba hanrei kalong bet syaki jaka badon kitkot leno Hezbollah hanrei paro kitay datang naka jing baklahi naka jing her jung kiti ki kuli nakaliang presiden kari Lebanon kata Joseph Ayom ula ay ka hukum syaki shipai kari jungu ban penpai keliang halor katay ka jingsiat daki shipai kari Syria badrude daki hajar ngut ki shipai ula pa syushu kamtam syaki ki jaka balajia ka jingya kaja lada omla bante lakam no kam kloi menta hangne ngi sngotu syai baka jingele ka bakam syar kaipa menta kala ban ki sahab deng kari Lebanon bat kari Syria hanrei kermen baya kite ki aka baro anla bante lakam no hagini ki singi ban sawat namar nakaliang jungki nongelam kari Syria kila terwa syakri Lebanon ban yakren penbetno halor katika jingjia bat ka jingya smutu pakla jungki om dakaba lamut net mu kenang ban siat syaki jaka paiba